Thokozani makhehla, thokozani izindlondlo, thokozani bogogo nabomkhulu. Igama lami uNkatleho wakaThilo, ngizalwa kwaThwala, ngizalwa kwaNkosi. Igama lami lamadlozi uMoyane, insizwa kaNkosi. Ngiyanibingelela nonke bogogo nabomkhulu, ngiyanibingelela nonke emhlaba wonke jikelele. Ngithi akubeni kuhle-ke makhehla amadala. Abanye benu bayangazi kula mavidiyo ngiluka ngiwayenza, ngiluka ngigida. Manje-ke bengithanda ukuthi kusukela namhlanje ngizokwazi-ke ukuthi sikhulumisane mina nani, and then I would like to teach you guys ukuthi ezintweni zamadlozi ukuthi kahle kahle kwenzakalani. So-ke ngizabe ngikhuluma nje izinto ezirelate-ayo ebunyangeni kakhulu, ngisho ebunyangeni, ebusangomeni, konke nje mayelana ngisho namadlozi, zonke izinto nje zamadlozi ziphele. Ngizabe ngikhuluma ngalezo zinto lezo, ngifundisa ngalezo zinto lezo kusukela namhlanje. Kodwa nje ngisazowaphosta namanye amavidiyo ngiloka ngigida ngitshengisa ukuthi umuntu makasemadlozini kusuka kwenzenjani, why kumele sigide, kusuka kwenzakalani masigida. So kusukela namhlanje ngizabe ngikhuluma nje ngalawo nje ama-subject nje, sifundisane, sicoce. Manje into engithanda ukuthi siyenze, ngithanda ukuthi-ke sixhumane, si-communicate, sikhulumisane la umuntu anga-understand khona, angane abuza, akhomente, bese-ke abuza whatever la efuna ukubuza related ezintweni zamadlozi. And then-ke sizokwazi-ke ukuthi nikwazi ukufunda, niqhubeke niye phambili, umuntu angaduki, makabona ukuthi uyaduka, abuyele ezintweni zakhe zakubo, abuyele izinto zakhe ezamadlozi, ukuthi azokwazi ukukhula emoyeni, azokwazi ukukhula nasedlozini, azokwazi ukuthola inhlakanipho yezulu, azokwazi ukuthola inhlakanipho yamadlozi. Yabona into ezinjalo. So-ke kusukela namhlanje-ke ngizabe ngixoxa ngalokho, sixoxa ngamadlozi, sixoxa ukuthi what's the importance of umsamo. Ngizabe ngixoxa ukuthi makushisa impepho, why kumele sishise impepho, and impepho nayo inomlayezo uma uyishisa, and iyaphefumula nayo impepho. Ngizabe ngikhuluma nje ukuthi ama-symptoms amadlozi, kusuka umuntu ongaphethwe yidlozi kusuka kwenzenjani. Ngizabe ngikhuluma ukuthi ngempela nje ubunyanga ukuthi yini, idlozi yini, and then-ke inyanga yini, isangoma yini. Ngizabe ngifundisa ngalezo zinto ezinjalo. So-ke ngicela ukuthi ningasabi, nisubscribe, sicoce-ke, sibonisane, and then ngicela ukuthi-ke kule channel singagxekani, sikhulumisane kahle, sikhulisane emoyeni, sikhulisane edlozini, singasabi nje ukuxoxisana la umuntu anga-understand khona, anganabuza nanoma yini that relates ezintweni zamadlozi. So-ke namhlanje-ke ngathanda nje ngitshele isitori esincane nje esiqondane namadlozi, esiqondane nami ukuthi bekwenzenjani ukuthi ngihambe ngiye ephehlweni. Yimaphi ama-challenges lawa ngibe ngawafeyisa, yimaphi like nje ubunzima ngike ngahlangana nabo before ukuthi ngiyothwasa, and yinto engiphushe kakhulu ukuthi ngihambe ngiyothwasa. So-ke yonke lento iqale lesikhathi-ke e-primary, iqale-ke yabhoboka kakhulu ngisase ku-grade 6, yabona. So mina lesikhathi ngikhula, I was a bubbly child, yazi, I was a happy child, yabona into ezinjalo. So-ke manje lento le yamadlozi yahamba yangishintsha ama-emotions wami, ngoba idlozi lakwazi ukushintsha ama-emotions womuntu, yabona into ezinjalo. And then like nje edlala ngomqondo wami, ukudlala ngomqondo wami, idlala ngemizwa yami, ukuthi kahle kahle ukuthi nje like ibe yangishintsha kakhulu nje, ngisho yazi yangishintsha ngisho nempilo yami, yabona into ezinjalo. So-ke lesikhathi ngisasesikolweni ngithi noma ngibhala ama-test ngingaboni e-chalkboardini ukuthi kubhalweni, akuthi nje kuba mhlophe emehlweni, noma ngingaboni ukuthi kahle kahle kwenzakalani, up until ithi ngiphume ngishawa umoya. And then-ke uma ngiphume ngizobona kahle, kodwa uma kumele ngihlale esitulweni, mazithi 5 seconds iyabuya lento le, yasuka futhi-ke ngiba blank, angiboni lutho nje, indlebe zami ziduma nje insimbi, ziduma izinto eziningi, nginokuzwa nje kuhleli nje ngizumeke nje, ngiphathwe ubuthongo, ngingazi ukuthi lo buthongo lobu buqhamukaphi. And kahle kahle-ke lo buthongo lokusuka lobo buthongo lobo obuncane sikubiza isithongwane.
So ke ngaleyo ndlela leyo ke bekuwamadlozi azama ukuxoxisana nami bangitshela ukuthi asifuna endaweni ethize yabo into ezinjalo kodwa nje bengiforced ngiyesikolweni mihla ngamalanga ngaze ngafika ku-high school. Wathi ngifika ku-high school lento le yaba worse. Ngifika lapho ku-grade 8 ngisho nanoma ngihamba nabangani bami ngihamba nje sisibuya esikolweni abantu bekade bazobamba mina ngi-1 inkunzi bayeke yonke nenkunkumba ngihamba nayo bathathe mina ngi-1 mangithathele yonke into yami and cishe ngayifela leyo nto kakhulu ngoba ke kahle mina benginesichitho samadlozi lesikhathi singenile kube kwafika elinye ilanga futhi bokumele ukuthi ngiyobhala i-exam yami. So ke lelo langa lelo azange ngivuke ngibe ngathatha isikhathi ngivuke nje and bese ngizaxe kakhulu idlozi lingidlile phakathi and ngoba idlozi lakwazi ukudla umuntu ukuthi azaxe impela nje ungakwazi ukuthi ukwenze njani ngaye and then likwazi ukushintsha ama-emotions waloyo muntu loyo. So that day azange ke ngikwazi ukuvuka and then mangithi bayangibheka umama mangithi ngibheka i-pulse i-pulse iyasebenza kodwa umoya awuphumi. Bangibuza ukuthi akuthi kahle kwenze njani kanti no amadlozi bewangithathile bangise kwenye indawo yabo bangitshengisa ukuthi bafuna ukuthi ngiyenzini bangitshengisa the way kade baphila ngakhona bangitshengisa zonke nje nama-secrets wabo ukuthi kahle bokwenzakalani kubo why bafuna ukuthi mina ngithathe isikhwama sabo and then ke why kumele nje ngiqhubeke ngiye phambili ngalento bangipha yona bangitshengise yonke into on that particular day yabo into ezinjalo. So ke ngibe ngazumeka nje ezinye zezinto zibe zayenzakala kulo lophupho lelo angeke ngikwazi ukuntshela ngoba imfihlo nje ezinkulu nje engakwazi ukuyikhipha ngoba ngayikhipha nje ngashaya impela nje amadlozi. So ke manje ke ngiyanibriefa nje ukuthi bokwenzakalani ke like impilo yami ibe yavalwa nje ithunzi elimnyama nje ngendlela ixakile ngingazi ukuthi kumele ngiyenzeni kumele ngiyephi kanjani. So ke izinto zami ke zavaleka kanjalo. So ngiluka nje ama-emotions amaluka atshintsha ngishaywa amahlaba ngishayiswa imoto maybe ngishayise close to 5 times yabona into njalo and ngesinye isikhathi nje I could be ngibe irritated ungazi ukuthi ngi-irritatewa yini ngingafuni ukuba nabantu ngingafuni ukuhlala nabantu ngisho nanoma ngizwa umuntu akhuluma ngidineke ngingafuni ukuba in a group of people because nje bengadineka nje nini ngisukela abantu ungazi ukuthi ngenze njani kanti no yilesichitho esamadlozi esingakwazi ukulashwa udokotela esingakwazi ukulashwa umuthi esifuna ukuthi singene ephehlweni sidle ukudla kwakhona singene ephehlweni sikhulise and then sizokwazi ukuphila and then nami ngizokwazi ukuphila. So into ebalulekile ukuthi beyifuna ukuthi mina ngihambe ngiyoyithwasela idlozi lami ngizokwazi ukuthi linani lizokwazi ukukhula liphefumule lisebenze ngoba kakhulukazi bekhala ukuthi lifuna ukusebenza lifuna ukuphila lifuna la ligcine khona ngiqhubeke ngiye phambili yabona ngiqedelela layo lo msebenzi loyo kade yena umnikazi wegama aphelele khona yabona into ezinjalo. So ke ukwenzakala yonke lento le impilo yami nje bokuhlangahlangene ungazi ukuthi kumele ngiyenze njani nje ngixabana nje and lento le yazi yaletha inhlupheko phakathi ekhaya nje besingahlala nje size sisifuele ngisho nesinto ngenxa yale madlozi masithi siyobheka bathi ayikhona into ehlupha la yile dlozi lelifuna ukuthi kuthathwe lento le and then nizokwazi ukuphila and naze lafika lelo langa lelo ukuthi ngihambe ngiyothwasa ke ngangena lapha kagogo gwayisa lo ngithwasisile immediately mangena phakathi kulamagxeko la inside la ngithwase khona egate kwakhona and kwaba nenjabulo phakathi enhlizweni yami ngazizwa nje inhliziyo yami ivuleka like konke nje kwavuleka kusukela that day ngaze ngathwasa ngaze ngafika la ku-matric yabo into ezintsha. So ke mina ngithwase ngina 13 years old and ke idlozi ke ngempela nje belingihlupha hayi bengadlali ngempela. So idlozi belifuna lento le beyifuna kimi. So ukusho kanjalo ke mangiluka ngithwasa ngaze ngangena ngaze ngadla nentwaso ngakhula ke edlozini namhlanje ke sengikhona izinto zami ngesikhathi ezivalike zibe zavuleka naso sikoleni kube kwavuleka yonke into le bengiphilela ibe yavuleka ngisho nala ngihlala khona kube kwavuleka nje usaphila umndeni waze wahlangana ngoba lento liyakwazi ukubhedluza umndeni phakathi yabo into njalo. So umndeni wahamba wahlangana ke ngiluka ngiphupha ngigijinyiswa abantu ke ngiluka
bokuhlangahlangene impela nje ngingazi ukuthi kumele ngenze njani, kumele ngiye kuphi up until lelanga ukuthi ngihambe ngiyothwasa. So-ke into ebalulekile ukuthi kumele amadlozi sihlale siwalalela, kumele siwezwe ama-signs wakhona, kumele siwazi ama-symptoms ngoba le nto yedlozi nayo inama-symptoms, yabona, ukutshengisa ukuthi vele uyagula, uphethwe idlozi, yabona into ezinjalo. Ifana ukuthi nangophethwe i-flu uzoyezwa kwama-symptoms ukuthi hayi ikhona into engiphethe. Nale nto yamadlozi ikanjalo-ke ifuna ukuthi walalele lawo ma-symptoms lawo and act on them. Do not sit on them because zingasuka ukuthi yenze i-damage nje exakile, yabona into ezinjalo. So kubalulekile ukuthi umuntu awalalele lawo ma-symptoms lawo, yabona into ezinjalo. So namhlanje ngiphilile, yathwasisa, yasebenza, kunamabandla, yonke into abantu bayaphila ile nxa yedlozi ngoba nalo liphilile, lijabulile, litholile into eliyifunayo, yabona into ezinjalo. So ngokusho kanjalo-ke umuntu kumele ahlezi alalele, umuntu kumele ahlezi alalele amaphupho wakhe ngoba yiwo axoxayo kakhulu. Abanye abantu angeke beze baphupha, abanye abantu bazoluka babona nje ilife yabo iloku ishintsha nje kanje, abangazi ukuthi ukwenze njani. And-ke there's a huge difference, na into enye ngithanda ukuyikhuluma ukuthi there's a huge difference between idlozi nesilwane, ngoba isilwane naso siyakwazi ukupha umuntu ama-symptoms amadlozi, kodwa nje lama-symptoms wakhona azoza ngenye indlela nje exakile, yabona into ezinjalo. So there's a huge difference between idlozi nesilwane. So isilwane singakwenza ukuthi uhambe futhi uyothwasa, uthi mabakushayela igubha, mabakushayela ingungu, uhlanye impela, uhlanye ungazi ukuthi ukwenze njani, uhlanye ngempela nje, uphathwe ilenye into like ungafuni nje nesigubhu sikhala. So leyo nto kusuka kuyilwane ekumele zikhishwe. So khona ilwane ezihamba ziphozese idlozi, uma ngalo ushina noma uphuphe uleni nomuntu ungazi ukuthi ukwenze njani nje, umzimba wakho uyaluma ngaso sonke isikhathi, uphuphulele nomuntu, uphuphe umanzi ngasekuseni ungazi ukuthi kahle kwenze njani, usephehlweni. So le nto lesuka kuyisilwane ekumele siphume phakathi edlozini, yabona into enjalo, ngoba asilunganga, ngoba uzothi uyathwasa and then izinto zakho zahamba zimoshakale zonke. Uma ngeke angithwasile, why kodwa izinto zami zingahambi ngendlela? Kanti no, uthwase isilwane bekumele ukuthi sikhishwe, bese kuphila idlozi, bese umuntu uyathwasa, uyaphumelela, yabona into ezinjalo. So-ke into engizama ukuyisho la ukuthi kune-difference, there's a huge difference between idlozi nesilwane. Yinto ebalulekile umuntu leyo kumele ayazi ngaso sonke isikhathi, yabona makhehla. So-ke ngathanda ukuthi-ke sixoxe ngaloko, and nikhona izingoma eziculwayo masigida. Ngiyakholwa futhi maninuka embika amavidiyo, into enizwa kakhulu nizwa isigubhu sikhala, kodwa izingoma zakhona anizizwa kahle, yabona into ezinjalo. So-ke ngithanda futhi-ke sixoxe regarding ingoma lezi esiculayo, sixoxe ukuthi kahle why sicula lezi ngoma lezi, umlayezo wale ngoma lezi ukuthi yini, yabona into ezinjalo. So ngathanda ukuthi sixoxisane ngaloko, sifunde siye phambili, ningasabi ukubuza, ningasabi nje ukuxoxisana, and then singagxekani, ngicela ukuthi si-communicate, and then-ke zonke izinto nje singalahleki nje, sibuyele emasikweni wakithi, sibuyele ezintweni zamandulo, siwahloniphe amadlozi ngaso sonke isikhathi. So kusukela namhlanje-ke ngizothanda ukuthi sixoxisane ngaloko izinto zamadlozi, and then-ke emalangeni ngizoze futhi-ke nginiphostele amavidiyo, siluke sigide, ngitshengise ukuthi kusuka kwenze njani uma kugidwa, ngixoxisele ngithi ngezingoma. And then-ke the next video engizabe ngiyishuta, ngizabe ngixoxa ngomsamo, ukuthi umsamo ubaluleke kanjani phakathi ekhaya, ukuthi why kumele kube nomsamo, isizathu somsamo ukuthi yini. So-ke ngiyabonga, ngicela ukuthi nisubscribe, sixoxisane makhehla, and then sibe mbambulunye, sibe moya munye, sixoxisane, sikhule edlozini, sikhule enyameni, singalahleki, i-direction siyazi, sizokwazi ukubona ukukhanya, izinto zethu zingavaleki budedengu ngoba asazi, yabona into ezinjalo. So-ke izinto zimele zivuleke, zichubeke siye phambili, kudeduka umnyama kuvele ukukhanya. Asixoxisaneni-ke makhehla, sindlondlobaleni. Manje-ke I would like to wrap it all out ngengoma nje eyi-one that relates
to istory lesi engiqeda ukusisho manje to this short story engiqeda ukunitshela sona manje. Ngicela ukuthi ke nayo le ngoma le ngicula inomlayezo phakathi ukuthi kahle kahle umuntu uhlutshwa kanjani idlozi, and then kakhulukazi le ngoma le ngizocula irelate kakhulu emaphupheni, yabona into ezinjalo. So irelate kakhulu ukuthi uzomangala ugijinyiswa abantu emaphupheni, uzomangala ugijinyiswa yilwane emaphupheni, uzomangala ugijinyiswa ibhubesi ephupheni, uzomangala ugijinyiswa izinja emaphupheni. Kodwa ekubeni ungazi ukuthi why lezi zinto lezi zingigijimisa kangaka ephupheni, why ngibuka ngigijima kangaka ephupheni. Kanti no, lento leyo in one word sibiza it's a calling, yabona into ezinjalo. So ubaleka ubizo lwakho, ubaleka isiphiwo sakho maloku ugijima khona lapho ephupheni, yabona into ezinjalo. So ke le ngoma le ngicula it relates to that, yabona amakhehla. So ke ngizoyivala nje ngengoma eyodwa, and then ngicela ukuthi nisubscribe, sixoxisane kube kuhle. Thokozani makhehla. Ingoma yakhona ihamba ngale ndlela, ushaya nesigubhu mvija angithi wonilamlele ninansi ngwebaba angiloma ngilamlele